Ono što je veoma dobro kod prezentacije je da je to javni nastup koji se odvija u određenom prostoru i da vi čitanjem neverbalnih znakova publike u stvari možete videti njenu reakciju i prilagoditi svoj govor i ponašanje. Publika neverbalnim znakovima može da vam pokaže da li joj je vaš govor zanimljiv ili se dosađuje. Osluškivanjem i prepoznavanjem znakova lako možete svoj govor i gestove prilagoditi publici. Možete, na primjer, promeniti ton ili postaviti pitanje ili naći nešto što je publici interesantno. Koji su to neverbalni znakovi koji vam mogu ukazati da li je vaš govor dobro prihvaćen ili se publika dosađuje? Posmatrajte publiku u oči. Da li vas publika gleda? Zatim, da li po izrazu lica kako reaguje na vašu poruku? Zatim, kako se publika kreće, da li sluša mirno i pažljivo i da li postoji puno pomeranja i opšteg kretanja tela. Takođe, neverbalna reakcija, da li odgovaraju na vaša pitanja, da li se smeju u pravo vreme, da li klimaju glavom, jer najčešće glava i pokreti ruku članova publike mogu da ukažu na to da li pažljivo slušaju, odobravaju ili ne odobravaju ono što kažete. Klimanje glavom pokazuje odobravanje, sporo klimanje glavom simbolizuje pažljivo slušanje, a energično klimanje glavom može vam pokazati da slušalac pokazuje da ste uzeli previše vremena. Podignuta glava označava da vas pažljivo slušaju, otvorenog uma, bez pristrasnosti. Glava nagnuta na jednu stranu, koji je znak interesovanja, kojim se pokazuje poverenje. Izlaganje vrata je takođe znak poverenja, a smatra se da naginjanjem glave osoba menja perspektivu koja se nudi i drugačije vidi drugu osobu ili objekat, ovako, na primjer. Glava napred uspravno u kontaktu sa vama pokazuje interesovanje i pozitivnu reakciju. Snaga pokreta glave često pokazuje snagu osjećanja osobe koja sluša. Kada muškarci pažljivo slušaju i procenjuju, oni najčešće rukom miluju bradu. Kada ruka podupire bradu ili lice sa strane, ukazuje na procenjivanje, ali i na umor ili dosadu. Ljudi koji pokazuju ovaj signal obično procenjuju ili vrednuju neku akciju, govor ili ponašanje drugih. Ukoliko ukazuje na umor ili dosadu, onda je pogled nefokusiran i gest duže traje. Kada neko gleda dole sa prekrštenim rukama i nogama, jasno vam ukazuje da mu se ne sviđa ono što pričate. Ako čujete žagor, pričanje, gledanje u mobilni telefon, to može ukazati na nepoštovanje, ali češće na to da vaš govor ne drži pažnju i da ste verovatno uzeli previše vremena za govor ili treba da promenite ton i naglasite određene delove govora. Ukoliko se dogodi da neko iz publike se ne slaže sa onim što govorite, ne ulazite u raspravu, već se trudite da situaciju umirite, pronađite zajednički interes sa publikom. Šta bi to značilo? Pa to znači da treba potvrditi primedbu i pokušati da se dođe do zajedničkog rešenja. Kako analizirati publiku posle javnog nastupa? Veoma lako možete utvrditi kakav ste utisak ostavili kod publike analizom nakon govora. Analizu publike možete vršiti raznim metodama kao što su ankete, razgovor, neverbalni odgovori, neverbalno ponašanje. Primer neverbalnih odgovora bio bi da li je publika aplaudirala, kako je publika aplaudirala, da li glasno ili tiho, kakve neverbalne pokrete su imali. Primer verbalnih odgovora bio bi čestitanje, pozitivni i negativni komentari, postavljanje dodatnih pitanja posle prezentacije. Možete sprovesti i anketu u vidu evaluacionog upitnika da saznate da li se publici svidelo to što ste govorili i da li su naučili nešto novo.
Takođe možete proceniti i ponašanje publike. Ako ste imali za cilj da publiku pozovete na akciju, da nešto učini, ponašanje članova publike može vam reći da li ste ih uverili ili ne.